Moje ime mi je Boris, ja pokušavam biti project manager u Q. Iz Daruvara sam, ko Lucija iz Talenta. Trenutno se nalazimo u glazbenoj kući kod gospodina Dančija i tu se nalazimo zato što često sviramo ovdje. Band se zove No Clue, u bendu pjevam, sviram bas gitaru, ekipica je 50+, tako da je chill uglavnom. Moja glazbena karijera je počela kad sam imao otprilike 10 godina u selu Šuplja Lipa u vatrogasnom domu. Znači lamperija do plafona i pjevao sam pred seoskim babicama u školskoj predstavi Od kolonije za tvoje snene oči. Neko vrijeme sam učio svirat gitaru i bio u prvih par bendova, Droga i Baba Roga, Hollow Linden ili ti Šuplja Lipa, moje rodno selo. Muziku koju najčešće sviram i pjevam je sve od bluza do metala, ovisi o dobu dana, godišnjem dobu i psihofizičkom stanju. Koliko god zapravo ekipa voli rockericu i svi se baci na to, znači kad se popije onda se svira Majko Stara i Mate Mišo Kovač jel udara u srce. Project management karijera mi je počela u Blagorodovcu u kukuruzima. Sa 14 godina čupali smo metlice i zapravo sam sad kad gledam retrogradno shvatio zapravo da mi je to iskustvo u project managementu više koristilo nego lomljenje rebara na feru 5 godina. Po prirodi nisam lider, nego mislim da sam jako dobar follower, ali sam shvatio da menadžeri često ne znaju reći hvala, molim, izvoli, oprosti. Zaključio sam da ja znam reći hvala, molim, izvoli, oprosti, pa rekao idem probat da stvarno vidim koje izazove taj posao nosi sa sobom. Project manager mora biti iznimno dobar motivator i treba mu biti stalo do tima, što je jako dobro jer project management zajednica u Q je stvarno povezana i puno se družimo van posla. Najveći uspjeh u životu mi je zapravo Mate Mišo Kovač koji je na 404 page-u Q-ovom i to je vrlo zanimljiva slika sa team buildinga iz Austrije. Tema partija u Austriji su bile 80-te, na random sam uzeo nekakav afro, brkove i naočale, stavio sam to na sebe, došao sam na party, neko me prozvao Mate Mišo Kovač, bio sam vrlo popularan te večeri iako sam bio novi zaposlenik. Najbolja stvar je bila kad sam skinuo to sve sa sebe, apsolutno niko nije znao ko sam. Mišo Kovač! Prošle godine sam na račun Mate Miše Kovača osvojio 700 kuna kao nagradu za najbolji koktel ljeta i popili smo svih 700 kuna PM-ovi. PM-ovi jako vole penicilin zato što u njega ide med, limun i džumbir i viski Ekipica, život je prekratak da se shvati ozbiljno. Hvala što ste gledali ovu epizodu. Vidimo se u sljedećem Life at Q videu.